Ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. Нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонед. Дар студия бо шумо Раҷабзода Шаҳзод ва Марҷона Шарифзода. 18 май дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии мардуми Чин Ван Иро ба ҳузур пазируфтанд. Дар рафти вохӯрии вазъи кунунии ҳамкории ду кишвар ва масоили мубрами минтақавию байналмилалӣ баррасӣ шуд. Дар оғози суҳбат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тамоюли афзояндаи муносибатҳои дӯстӣ ва шарикии стратегии ҳамаҷонибаи кишварҳо изҳори қаноатмандӣ намуда иброз доштанд, ки мо ҷонибдори идомаи тақвияту густариши чунин анъанаҳои ҷавобгӯ ба манфиатҳои бунёдии мардумони ду кишвар ҳастем. Таъкид гардид, ки Чин яке аз шарикони бузурги кишвари мо дар бахшҳои тиҷорату иқтисод ва сармоягузорӣ мебошад. ҳаҷми умумии сармояи чинӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон дар 10 соли охир 3,8 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад. зимни мулоқот густариши робитаҳо дар соҳаҳои саноат ба хусус саноати кӯҳӣ, нақлиёт, энергетика ва кишоварзӣ муҳокима гардид. Дар ин зимн алоқамандии ҷониби Тоҷикистон ба роҳандозии ҳамкории фаъол бо Чин оид ба татбиқи лоиҳаҳои муштараки марбут ба иқтисоди сабз, иқтисоди рақамӣ, зеҳни сунъӣ ва истеҳсолот дар Тоҷикистон бо истифода аз технологияҳои сабз таъкид карда шуд. Дар идомаи суҳбат ҷонибҳо ҳамчунин масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои фарҳангиву гуманитариро баррасӣ намуданд. ҳамзамон табодули афкор доир ба ҳамкорӣ дар соҳаи амният, пеш аз ҳама дар масъалаҳои муқовимат бо таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир сурат гирифт. зимни баррасии масоили мубрами ҷаҳонӣ таваҷҷӯҳи зиёд ба таҳкими ҳамкории бисёрҷониба дар доираи созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ ба хусус дар чаҳорчӯби созмони ҳамкории Шанхай ва Осиёи марказӣ Чин зоҳир гардид. ҳамчунин аҳамияти идомаи ҳамкории минбаъда ҷиҳати дастгирии ташаббусҳои глобалии ҳамдигарӣ таъкид гардид. Муҳтарам ҷаноби Ванӣ, шуморо ва ҷумҳурии Тоҷикистон хайрамақдам мегӯям. боиси қаноатмандист, ки муносибатҳои дӯстӣ ва шарикии стратегии ҳамаҷонибаи кишварҳои мо тамоили афзояндаро доранд. пешбурди устуворонаи робитаҳо бо ҷумҳурии мардуми Чин дар авлавияти сиёсати хориҷии Тоҷикистон қарор дорад. замираи аслии онҳоро анъанаҳои неки ҳусни ҳамҷаворӣ, эҳтиром ва эътимоди байни ҳамдигарӣ ташкил медиҳад. мо ҷонибдори идомаи тақвияту густариши чунин анъанаҳои ҷавобгӯ ба манфиатҳои бунёдии мардумони ду кишвар ҳастем. дар ин раванд соли ҷорӣ бо дар назар дошти тамосу дидорҳои сатҳи олӣ ва баланд дар равобити дуҷониба марҳилаи муҳим ба шумор меравад. бовар дорам, ки ин боздиди навбатии шумо аз Тоҷикистон ҳамчунин ба таҳкими мевъадаи шарикии ҷонибҳо мусоидати муассир хоҳад кард. бо камоли майл риштаи суханро ба шумо ҷаноби вазир медиҳам. марҳамат. бори дигар хуш омадед. Благодарю вас, господин президент, за то, что сразу после моего пребывания вы меня приняли. Это мой первое мероприятие в рамках визита. Прежде всего, позвольте передать вам теплый привет, наилучшие пожелания от вашего большого друга, председателя Стимпина. Вы, господин президент, пользуется широкой поддержкой, глубоким уважением со стороны таджикского народа. Вы также являетесь самым авторитетным, опытным политиком в регионе. В эти последние годы вы преодолевали самые тяжелые испытания, в частности, военные годы, и вели таджикский народ на путь развития и процветания. Вы внесли огромнейший, высокий, большой вклад в развитие таджикского народа. Это вызывает у нас глубокое уважение. И каждый раз, когда мы здесь находимся, всегда восхищаемся последним новым развитием этого города. Как большие друзья, мы искренне рады за вас.
امروز در شهر دوشنبه بخشیده به روز جهانی آثارخانه‌ها کنفرانسیای جمهوری علمی نظریوی تحت عنوان مسئله‌ها و سمت‌های افضلیت‌ناک رشد آن در زمان معاصر برگزار گردید. گزارش قمرالدین حسین زاده. آثارخانه بخشی خیلی مهمی حافظه تاریخی انسانیت میباشد و آن در تربیت نسل نورس و جوانان نقش کلان دارد. مورد به تاکید است که مخصوصا خلق‌های متمدن برای حفظ یادگاری‌های بی‌زوال گذشتگان خود و آثار مادی و غیر مادی به میراث مانده‌شان تدبیرهای ضروری اندیشیده به بنیاد نمودن آثارخانه‌ها دست می‌زنند. این نقطه ضمن برگزاری چهاربینی که در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز جهانی آثارخانه برگزار شد ابراز گردید. در چهاربینی نمایندگان از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و مسئولین آثارخانه‌های مملکت اشتراک نمودند. تاکید کرده شد که ملت تاجیک یکی از ملت‌های متمدن و دارای تاریخ پرقناوت بوده، بهر پیوند نمودن دیروز و امروز و فردا آثارخانه بنیاد می‌نمایند و میراث تاریخی و فرهنگی را حفظ می‌نمایند. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قریب در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری بیش از 150 آثارخانه‌های سطحی محلی و جمهوریوی تشکیل کرده شدند و بهر رشد آنها تدبیرهای ضروری اندیشیده شده ایستاده است. ذکر گردید که امروز در شهر دوشنبه ده‌ها آثارخانه‌ها حالت دارند که مهمترین آنها آثارخانه ملی باستانی و آثارخانه مجمع استقلال میباشد. همروزه از این آثارخانه‌ها هزاران سیاحان داخلی و خارجی دیدن نموده به تاریخ بای و غنی و فرهنگ و مدنیت تاجیکان بیشتر آشنایی پیدا می‌نمایند. با تاکید اشتراکچیان چهاربینی در بسیار آثارخانه‌های معروف جهان نمونه‌هایی را از یادگاری‌های تاریخ کهن تاجیکان پیدا کردن ممکن است. از جمله آنها آثارخانه بریتانیا کبیر میباشد که نزدیک 180 آثار گرانبهای تاریخی نیاگان ما محفوظند که با نام خزینه امودریا شهرت دارند. گفتن به مورد است که با جهد و تلاش حکومت جمهوری تاجیکستان نسخه چند یادگاری خزینه امودریا از جانب آثارخانه بریتانیا کبیر با آثارخانه ملی تاجیکستان تقدیم گردید. قمرالدین حسین زاده، محمد سعید کمال، شهر دوشنبه، اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان وسعت تازه کسب کرده. با مسئله سبز و خرم گردانیدن توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. گزارش خبرنگاران ما. در ناحیه وخش در برابر وسعت کارهای ساختمانی در انشاءات بنیاد شونده با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی همچنین با استفاده از موسم مناسب با تشبث مقامات محلی اقدام‌های سبز و خرمگردانی نیز در مرکز و دهات ناحیه ادامه دارد. طور مشاهده گردید شروع از درآمدگاه مرکزی ناحیه، شفت راهها، گلگشت و خیابان، نزد تشکیلات مؤسسه ها و دیگر مکانهای جمعیتی گلهای رنگارنگ آرایشی با رعایت طلبات پرورش و سبک و دیزاین جالب شنانیده شده است که زیبایی اطراف را تأمین می نماید. طور مسئولان ابراز می نمایند در بنیاد انشاءات گوناگون تعینات به مسئله گلشنانی و کبودیزارکنی اطراف توجه مخصوص ظاهر کرده شده. به این واسطه محیط سبز و خرم تأمین کرده می شود. در این تدبیر عملی سازندگی هیئت استادان و دانشجویان مؤسسه تعلیمی غیر دولتی کالج طبی ناحیه، تربیت گیرندگان و کارمندان مؤسسه اینترنت کودکان یتیم و بی‌پرستار ناحیه وخش و دیگر جمعیت های مهنتی صحن مؤسسه های خود، شفت راهها و دیگر جایهای جمعیتی را از علف های بیگانه تازه کرده حصه مناسب خود را در سرسبزی محل گذاشتند. طبق نقشه کارهای آبادانی بهر استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه وخش با تعمیر و از نوسازی و بنیاد راه و پلهای ماشینگذر نیز توجه مخصوص ظاهر کرده شده. با جانبداری از سیاست سازنده حکومت مملکت در این سمت ساکنان و صاحبکاران محلی نیز سهم مناسب خود را می‌گذارند. امروزها بهر باز هم آباد و زیبا نمودن مرکز ناحیه شهرک وخش در برابر شینانیدن نهال و گل و بوته‌های آرایشی در شفت راهها همزمان جهت تأمین بخطری برای واسطه‌های نقلیات و پیاده‌گردان مطابق قاعده‌های راه و نقلیات کنار راهها پنجره بندی گردیده ایستادند. با همین گونه روحیه سازنده و عزم قوی بنیادکاری ساکنان ناحیه وخش نیت دارند که توسط تقویت بخشیدن اقدام‌های آبادانی در بهداشت شرایط ارزنده کار و روزگارشان مساعدت نمایند.
طبق اطلاع مسئولین بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه وخش از نوسازی و بنیادی بیش از 240 انشاءات گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده است که تا به امروز قسمت از آن مورد استفاده قرار داده شده. در دیگر انشاءات بنیاد شونده کارهای ساختمانی ادامه دارد. کارهای سازندگی و بنیادکاری با استقبال جشن 35 سالگی استقلالی دولتی در ناحیه شهرستان ادامه داشته از 192 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز 65 انشاء مورد بهره برداری قرار گرفته است. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش نوبتی. بنیاد بینای دو ماموری کمیته اجرایی شهرستانی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان انشاءات جشن محسوب یافته با اقدام دستگیری مالیوی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و حشر عمومی استوهای ورزیدی تحقیقی ساز و بیتانه گیلکار و خیشچین دوریدگر و نجار کارمندان ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات سمت معارف تندرستی فرهنگ خدمترسانی سودا و خدمت معیشی و ساکنان جماعت‌های دهات شهرستان و بنجیکت به استقبال 30 سالگی تأسیسیابی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و جشن سعید و مکرم 35 سالگی استقلالیت دولتی مملکت ساخته می شود. ارزش لایحه‌ای بینای ماموری دو آشانه 1,800,000 سامانه را تشکیل داده با سهم نزدیک 4,000 عضو حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اهالی سهامداران خواجگاه دهقانی صاحبکاران وطندوست و حشر استوهای بلدست قامت می‌افرازد. شروع از همین روز مردم منتظم به حشر عمومی برآمده نسبت با طرح زیبا و معاصر بنیاد گردیدن بینای ماموری جهد و تلاش می‌ورزند تا انشاءات را روز تجلیل از 30 سالگی تأسیسیابی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و جشن مکرم و فرخنده 33 سالگی استقلالیت دولتی مملکت مورد استفاده قرار دهند. جهت سزاوار استقبال گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز کل اعضایان فعال کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بخشیده به جشن بزرگ تاریخی 30 سالگی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان ساختمان بینای ماموری کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را به طریق حشر آغاز نمودند. من پیش از همه به رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان از نام مردم ناحیه شهرستان منتداری بیان نموده و امروز در این حشر دسته جمعانه تمام اعضایان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از تشکیلات‌های ابتدایی حضور دارند. در ناحیه شهرستان 64 تشکیلات ابتدایی عمل می‌کند. هر روز برای همین ساختمان بنا سهمگذاری نموده ایستاده‌اند. مورد تاکید است که ناحیه شهرستان همسال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به شمار رفته. دوام 33 سال صاحب استقلالی از ناحیه مضافاتی به یکی از موضع‌های رشدکرده وطن عزیز ما مبدل گردید. در این دوره نچندان طولانی با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه مبلغ‌گذاری‌های دولتی سهم صاحبکاران محلی حشر دست جمعانه ساکنان وطندوست و مبلغ‌های به نیت ادای حج جمع‌آوری ساکنان باننگ و ناموس ده‌ها انشاءات سطح مختلف بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شدند. جهت در آینده نیز رشد یافتن این دیار سبزدامن و در دایره استقبال سزاوار از 30 سالگی تأسیسیابی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و جشن فرخنده مکرم 35 سالگی استقلالیت دولتی مملکت با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهرستان عبارت از 192 بند نقشه چاره‌بینی تهیه کرده شد که از بنیاد و نوسازی کامل انشاءات‌های ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی، مؤسسه‌های معارف تندرستی، خدمترسانی معیشی و سودا، فرهنگ و ورزش و دیگر انفراستراکچورهای اساسی و یارسان عبارت میباشد. ذکری به مورد است که تا امروز نزدیک 65 انشاءات سطح مختلف بنیاد و نوسازی کامل گردانیده زیاد از 300 نفر قوای قابل مهنت که بیشترشان را جوانان تشکیل میدهند با کار دائمی و معاش ارزنده زندگی تامین کرده شدند. گذشته از این شهرستان ناحیه نزدیکویی به شما رفته اقلیمش جهت سیر و سیاحت سیاحان داخلی و خارجی بسا موافق است. از همین خاطر طبق نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه بنیاد یک عده انشاءات‌های سیاحی و استراحتی نیز روی دست گرفته در دامن دره‌های کوهی شهرستان مورد عمل قرار داده می‌شود. ادامه اخبار. بخشیده به روز بین المللی آثارخانه‌ها در آثارخانه ملی تاجیکستان اقدام بین المللی شب در آثارخانه راه اندازی شد. ادامه موضوع در گزارش نوبتی.
бахшида ба рӯзи байналмилалии осорхонаҳо дар муассисаи давлатии осорхонаи миллии Тоҷикистон барои сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе маҷмӯи васеъи намоишҳои фарҳангӣ роҳандозӣ гардид. дар чорабинӣ намояндагон аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъулони осорхонаҳои мамлакат иштирок намуданд. фаъолияти осорхонаҳо ҳамеша дар мадди назари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад, зеро осорхона маконе аст ки ба воситаи ёдгориҳояш метавонад ба ҳиссиёти тамошобин таъсир гузошта шахсро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, арҷгузорӣ ба осори таърихӣ, зебоипарастӣ ва дарки олами нафосат тарбият намояд. агар як паҳлӯи муҳими фаъолияти осорхонаҳо ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва муаррифии осори таърихию фарҳангӣ бошад, пас паҳлӯи дигари фаъолияти осорхона пеш бурдани амалҳои оммавӣ маърифатӣ мебошад. маврид ба таъкид аст ки хусусияти хоси рӯзи байналмилалии осорхонаҳо он аст ки дар робита ба он ҳамасола иқдоми байналмилалии шабе дар осорхона баргузор карда мешавад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми байналмилалии шабе дар осорхона бори нахуст аз ҷониби осорхонаи миллӣ 18 майи соли 2013 гузаронида шуд. инак имсол маротибаи 11 иқдоми байналмилалии шабе дар осорхонаи миллӣ гузаронида шуд. мақсад аз баргузории шабе дар осорхона амалӣ намудани сиёсати фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҷалби қишрҳои гуногуни ҷомеа ба осорхона, муаррифии осори ниёгон, баргузор намудани чорабинии бузурги оммавӣ маърифатӣ вобаста ба бахшҳои гуногуни фарҳанг, муаррифӣ намудани осорхона ҳамчун макони таълимӣ маърифатӣ мебошад. шабе дар осорхона чорабинии хос ва касбии осорхонавӣ буда, он танҳо тамошои муқаррарии толорҳои намоишӣ нест. дар доираи ин иқдоми байналмилалӣ маҳфилҳои устод шогирд, саҳнаҳои театркунонида, намоиши филмҳои ҳуҷҷатии таърихӣ, бозиҳои зеҳнӣ гузаронида шуданд. дар маҷмӯъ муассисаи давлатии осорхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори рӯзи байналмилалии осорхонаҳо дар доираи иқдоми байналмилалии шабе дар осорхона 24 барномаи гуногуни фарҳангӣ барои сокинону меҳмонони пойтахт пешниҳод намуд. иқдом имкон фароҳам меорад ки осорхона барои қишрҳои гуногуни ҷомеа дастрас ва ҳамчун макони ҷамъиятӣ баҳри баргузории намоишҳои фарҳангӣ муаррифӣ шавад. дар ноҳияи ҷайҳун ҷиҳати ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва беҳтарсозии хизматрасонии тиббӣ тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. дар ин замина беморхонаи марказии ноҳия таъмиру навсозӣ шуда табибон бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири ташхису табобат таъмин гардиданд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид. дар доираи корҳои бунёдкориву созандагӣ дар ноҳияи ҷайҳун баробари дигар самтҳо ба соҳаи тандурустӣ низ аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ ва масъулини соҳа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, рӯз аз рӯз дар ин самт тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. дастрасӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти нави соҳа имкон фароҳам овардааст ки табибони беморхонаи марказии ноҳияи ҷайҳун сатҳи хизматрасониро ба аҳолӣ беҳтару хубтар бароҳмонанд. тавре масъулин иттилоъ доданд, беморхонаи марказии ноҳия ки ба таъмиру навсозӣ ва дастгоҳҳои муосири ташхисиву табобатӣ ниёз дошт, имрӯз бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд мушкилоти мавҷуда бартараф ва вазъи хизматрасонӣ ба сокинон беҳтар карда шудааст. бо шарофати истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ва сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон алалхусус дар ноҳияи ҷайҳун рӯз ба рӯз беҳу хубтар гашта истодааст. дар давоми солҳои корӣ мо ҳамавақт орзу мекардем ки кай мо таҷҳизотҳоеро ки дар оинаи нилгун аз дигар давлатҳо медиҳем соҳиби ин таҷҳизотҳо гардем. ва хушбахтона бо кӯшишу ғайрати пешвои муаззами миллат ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, фаъолияти пурсамари вазорати тандурустӣ ва ҳифзи аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, дастгирии мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлати вилояти Хатлон ва ноҳияи ҷайҳун, мо ин пешравиҳоро ҳамарӯза ҳис ва эҳсос карда истодаем.
шӯъбаи бемориҳои сироятии беморхонаи марказии ноҳия аз 9 ҳуҷра ва 60 кати бистарикунонӣ иборат буда соли равон пурра таъмири ҷорӣ карда шуд ки айни ҳол табибон бо истифода аз дастгоҳҳои хуби ҳозиразамон ва шароиту имконоти фароҳамовардашуда ҳамарӯза беморонро ба табобат фаро мегиранд. бино ба иттилои кормандони соҳа дар шӯъбаи ҷарроҳӣ ва бемориҳои кӯдаконаи беморхона вазъи ташхису табобат чандон мусоид набуд. ҳамакнун бо ворид гардидани дастгоҳҳои муосир раванди ташхису табобат беҳ гардонида шудааст. имрӯзҳо табибон бо фароҳамгардии шароити мусоиди корӣ дар беморхона рӯҳбаланд гардида талош менамоянд ки дар ҳифзи солимии ҷомеа тамоми нерӯву дониши хешро равона созанд. табобота айрӯи протоколи клиникӣ гузаронида мешавад. дар ҳоло шӯъбаи мо 18 нафар бемор хоб мебошад. ҳозир бемории мавсимӣ илтиҳоби шадиди роҳҳои нафас, бронхиалит табобат гирифта истоданд. аз шӯъбаи кӯдаконода мо аз тарафи беморхона дороворӣ ки лозима барои кӯдакои то 1 сола, баъд аз 1 сола кӯдакода аз тарафи беморхонаи ёрдам баъзи доровориҳоро мегирем. давоми 1 моҳ мешавад ки шӯъбаи кӯдаконаро таъмири пурра гузаронданд, таъмири хуб, шароити хуб ёрдам расонда истодем, хизмат расонда истодем. дар раванди таъмир меъёрҳои замони муосир ба инобат гирифта шуда маркази ягонаи гармидиҳӣ ва системаи таъминкунандаи оксиген дар ҳама шӯъбаҳо пешбинӣ гардида қисмати беши корҳо дар ҳоли омодабош қарор гирифтааст. тавре мушоҳида шуд дар дигар шӯъбаҳо низ корҳои таъмиру азнавсозӣ бо вусъат идома дошта бо анҷоми корҳои сохтмонӣ тӯҳфаи арзандае барои табибон дар истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ хоҳад гашт. дар ин замина ба сарсабзу хуррамгардонии муҳити атроф низ диққати ҷиддӣ равона гардида саҳни беморхонаи марказии ноҳия мунфаршу чароғон ва атрофи он бо гулҳои мавсимиву дарахтони сояафкан оро дода шудааст. самандар шоев, Искандари Саид, ноҳияи Ҷайҳун, Ахбор. дар кооперативи истеҳсолӣ ба номи Эмомалӣ Раҳмони ноҳияи 5 дар 14 гектар картошка киш намуданд ки ҳоло ҳосил барои ҷамъоварӣ омода мебошанд. дар ин хоҷагии деҳқонӣ ҳосилнокии картошка имсол хеле зиёд буда кишоварзон ният доранд ки ҳам худашон ва ҳам сокинони дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакатро бо картошка таъмин созанд. гузориши Маҳмараҷаб Абдуллозода дар ин хусус. кишоварзону сокинони ноҳияи 5 дастуру ҳидоятҳои раҳбарияти олии мамлакатро сармашқи кори ҳаррӯзаи хеш қарор дода дар баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ нақши муҳим доранд. дар ин замина тақвият бахшидани корҳои саҳроиву таъмини бозорҳои истеъмолӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ хоҷагидорони кооперативи тиҷоратии тухмипарварӣ ба номи Эмомалӣ Раҳмон ва хоҷагии деҳқонии Даврон натиҷаҳои назарраси меҳнатӣ дошта аллакай деҳқонони ин хоҷагиҳо ҳосили картошкаи барвақтиро ҷамъоварӣ намуда вориди бозорҳои мамлакат гардонида истодаанд. ин сол дар майдони 440 гектар кишти пиёз гузарондем ки ҳосил ҳозир дар заминҳо фаровон аст ва чӣ ба хориҷи кишвар ва чӣ ба содироти дохилӣ дар миқёси ҷумҳурӣ таъмин карда истодем бозорҳои истеъмолиро. кишту кори пахта ҳам хуб роҳ монда шудааст. имсол дар майдони 6720 гектар кишти пунбадона гузаронда истодем. ҳамчунин ҳайати кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар ноҳияи Ҷайҳун аз вазъи кунунии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Иттиҳоди аграрии Водии Зарин огоҳӣ пайдо намуданд. бояд гуфт ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Иттиҳоди аграрии Водии Зарин шурӯъ аз соли 2013 дар асоси ҳидояти бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти худро оғоз намуда айни замон дар ҳудуди вилояти Хатлон яке аз бузургтарин субъектҳои истеҳсолӣ дар самти парвариш ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ бахусус пахта, шолӣ ва ғалладонагӣ ба шумор меравад. дар солҳои фаъолияти худ дар натиҷаи бунёди иншооти гидротехникӣ, ҳамворкунии мелиоративӣ ва коркарди асосии заминҳо, сохтмони инфрасохтори роҳ ва барқтаъминкунӣ инчунин иҷрои корҳои пайвастаи гидротехникӣ ҷамъияти мазкур тавонист ки 5706 гектар замини бекорхобидаи ноҳияи Ҷайҳунро обёрӣ намуда дар онҳо кишти асосӣ ва такрории зироати гуногунро ба роҳ монад. натиҷа ин аст ки дар соли 2024 ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Иттиҳоди аграрии Водии Зарин майдони кишти пунбадонаро васеъ намуда
онро ба 4967 гектар расонидааст. ҳамчунин дар доираи амалӣ гардонидани барномаи давлатӣ аз худкунии заминҳои нави обёришаванда ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берун монда дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2027 аз ҷониби ҷамъият дар соли 2023 корҳои беҳдошти замин дар масоҳати 1000 гектар оғоз гардида, айни ҳол бо маром идома дорад. аз ин ҳисоб дар масоҳати 400 гектар замин аллакай корҳои ҳамворкунии талу тепа ва дар онҳо насб намудани қубурҳои обгузар ба анҷом расонида шуда. дар назар дошта шудааст ки дар мавсими кишти баҳории соли 2025 заминҳои нав дар масоҳати 1000 гектар бо усули қатрагӣ обёрӣ гардида ба гардиши кишоварзӣ дароварда мешавад. роҳбарият ва ҷомеаи меҳнатӣ ҳамаи пешрафтҳои истеҳсолӣ дар иттиҳоди аграрии водии заринро бевосита ба дастгириву ғамхориҳои пешвои миллат марбут медонанд. ба андешаи масъулини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди иттиҳоди аграрии водии зарин, хоҷагии агросаноатии мазкур дар фаъолияти худ ба таври васеъ истифода намудани имкониятҳои техникаи кишоварзии пуриқтидор, ҷорӣ намудани усулҳои муосири агротехникӣ ва истифодаи захираҳои меҳнатии минтақаро роҳандозӣ намуда, минбаъд кӯшиш ба харҷ медиҳад ки ҷиҳати таъмини амнияти озуқавории кишвар коркарди пурраи маҳсулоти кишоварзии худ ва ҳамзамон содироти маҳсулоти тайёри коркарди саноатӣ ҳиссаи худро гузорад. маврид ба зикр аст ки дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди аграрии водии зарин 400 нафар ба кори доимӣ таъмин буда, дар мавсими кишту кор аз 1500 то 2000 нафар ба кори муваққатӣ таъмин карда мешавад. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, вилояти хатлон, ахбор. имрӯзҳо дар баъзе аз минтақаҳои вилояти суғд, хусусан ноҳияҳои Ашт ва Бобоҷон Ғафуров давраи ҷамъоварии мева, хусусан гелос ва зардолии пешпазак оғоз гардида, дар баробари таъмини бозори дохилӣ ҳаҷми зиёди ҳосили боғот ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. гузориши ҳамкорони мо. имсол ҳосили фаровони мева хусусан зардолу боғдорони вилояти суғдро рӯҳбаланд намудааст, зеро онҳо аз ҳисоби таъмини бозори дохилӣ ва афзоиши ҳаҷми содирот даромади хуби иқтисодӣ ба даст меоранд. дар ноҳияи Ашт, ки аз лиҳози майдони боғот яке аз калонтарин ноҳияҳои мамлакат ба ҳисоб меравад, ҷамъоварӣ ва содироти зардолуи пешпазак оғоз гардид ва 1 кило зардолу вобаста ба шаклу ҳаҷм аз 5 то 8 сомонӣ арзиш дорад. то имрӯз ба хориҷи мамлакат аз ҷумла ба Федератсияи Русия ва ҷумҳурии Қазоқистон зиёда аз 200 тонна зардолуи пешпазак дар шакли тар содирот карда шудааст. хоҷагидорон нақша доранд ки соли равон танҳо аз ҳисоби боғоти зардолуи пешпазак, ки дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 570 гектарро ташкил медиҳад, зиёда аз 3000 тонна ҳосил ҷамъоварӣ ва ба хориҷи мамлакат содирот намоянд. дар ноҳия зиёда аз 20 000 гектар зардолузор мавҷуд буда, аз он зиёда аз 12 000 гектар ҳосилдиҳанда мебошад. дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидорӣ навъҳои пешпазак имрӯз пухта расидааст. мақсад дорем ки ҳосили пухта истодаи зардолиро саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намуда, талаботи бозори дохила ва беруна пурра қонеъ гардонем. инчунин ба корхонаҳои шарбатбарорӣ пешниҳод намоем. имсол ҳам ҷиҳати тақвият бахшидан ба раванди содироти зардолу бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд дар ноҳияи Ашт инфраструктури маҳсулоттайёркунӣ фаъолияти назаррас дошта равзанаи ягонаи амалиёти содиротӣ, назорат ва ба расмиятдарории гумрукии маҳсулоти содиротшаванда ташкил карда шудааст. бархурдорӣ аз имтиёзҳо ташкили долонҳои сабз ва долони соддакардаи гумрукӣ соҳибкоронро ҷиҳати афзоиши интиқоли зардолу ба хориҷи мамлакат ҳавасманд намудааст ва анҷоми чунин тадбирҳо имкон медиҳад ки ҳосили боғоти зардолии ноҳия беталаф ҷамъоварӣ карда шавад. таъкид гардид ки ҳамарӯза барои содироти зардолу наздики 10 воситаи нақлиёти калонҳаҷм вориди ноҳия мешавад. дар ноҳия равзанаи ягона ташкил карда шудааст ки дар вақти қабули меваҳои содиротӣ дар ҳамин ҷо дар ноҳияи Ашт ҳуҷҷатгузорӣ мешавад ва албатта автомошинои боркаш ба сӯи давлатҳои ҳамсоя Россия, Қазоқистон ва берун аз он аз ҳамин ҷо рост баромада мераванд. дар роҳ ягон хел монеагӣ, ягон хел муаммоҳо пайдо намешавад, чунки ҳамаи воситаҳои истеҳсоли зардолие ки мешавад месупоранд, дар ҳамин ҷо санҷида шуда ҳуҷҷатҳо расмӣ гардонда мешавад. барои таъмини содироти меваи зардолу тамоми чораҳоро бинем, чунки имсол нисбати соли гузашта сифати зардолу хусусан ҳосилнокӣ хеле
дуруст аст. мо умед дорем ки нисбати соли гузашта боз ҳам зиёдтар барои содироти меваи зардолу кӯшиш мекунем. борҳо ташкилоту озмоишгоҳҳои бо нуфузи байналмилалӣ ба сифату тамъи зардолӯи ноҳияи ашт баҳои баланд доданд ва аз ин ҳисоб дар хориҷи мамлакат талабот ба он бештар аст. Ба таъкиди кишоварзон бо имкону иқлими мусоид ва хоку обе ки ноҳияи ашт ҷиҳати рушди соҳаи боғдорӣ рӯи даст дорад, метавон масоҳати боғҳои зардолӯро боз ҳам зиёд намуд. Бо ин роҳ на танҳо меваи тару хушкиён, балки маҳсулоти аз ин мева омодашударо ба хориҷи мамлакат содироташро зиёд кард ва аз ин ҳисоб ҳам шумораи ҷойҳои кории афзун ва ҳам сатҳи зиндагӣ боло бурда мешавад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Дилшод Юсуфӣ, ноҳияи ашт, Ахбор. идомаи ахбор. майдони умумии боғи себ дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин 2400 гектарро ташкил дода, боғдорон ба ҳисоби миёна аз 1 гектар боғ 5 тонна себ ҷамъоварӣ мекунанд. Шарҳи бештар дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. барои мардуми кӯҳистон замин аз ҳама неъмати бебаҳо ба шумор меравад. сокинони ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ба хубӣ дарк карданд ки ҳар кафхоки ҳосилхези диёр ба тилло баробар аст, зеро миқдори заминҳои корами обӣ дар ин ноҳия ҳамагӣ 129 гектар ва майдони заминҳои корам ки дар онҳо ғалладонагию зироати лӯбиёгӣ ва дигар маҳсулот кишт мешавад 10489 гектарро ташкил медиҳаду барои истифодаи оқилонаю самаранок ба 13000 саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ вобаста карда шудааст. кишоварзони ин гӯшаи диёр аз бунёди боғ ва истеҳсоли мева фоидаи бештар ба даст меоранд, зеро шароити табиӣ барои рушди боғдорӣ хеле мувофиқ аст. бо истифода аз иқлими мусоиди кӯҳистони диёр, боғдорони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин аз бунёди боғҳои интенсивӣ самари хуби иқтисодӣ ба даст меоранд, зеро шароити табиӣ имкон медиҳад ки бо усули муосири парвариш аз 1 гектар боғи себ хоҷагидорон то 70 тонна меваи аз ҷиҳати экологӣ тоза истеҳсол намоянд. аз таҷрибаи андӯхта маълум мегардад ки бунёди боғҳои интенсивӣ дар ин диёри кӯҳистон афзалияти бештар дорад, зеро меваҳои аз ҷиҳати экологӣ хеле тозаю босифаташ дар бозори дохилӣ ва берун аз он талабгор дорад. боғи себа дар вақташ ҳам дар тирамо ва ҳам дар аввали баҳор бехоҳи дарахтонро нарм мекунем, чунки дарахтон ҳар хел касалиҳо нашаванд. хизорам сари вақт медиҳем. ба ҳар як ниҳол мо пайваста ба ҳам олимои соҳаи боғпарварӣ ки дар шаҳри Ҳисор ҳастанд дар суҳбат ҳастем, маслиҳат мепурсем ва сари вақт корҳои агротехникии ҳамин боғам мегзаронем ва ҳосили дилхоҳ ба даст меорем. бо мақсади самаранок истифода бурдани ҳар қитъа замин хоҷагидорон байни қатори боғ низ дигар зироатро киш карда ҳосили фаровон ба даст меоранд. риояи дурусти агротехникаи парвариш замина фароҳам меорад ки маҳсулнокии боғ сол аз сол беҳтару хубтар гардад. муддати 8 сол мешавад ки ҳамин боғ ҳосил мегирем, оли ба бозор баровардагӣ нестем ҳамин себа. шояд меваи хуб бошад ки харидоро худашон омада аз ҳамин ҷа харида мераванд. ҳамин намуди себое ки дар ҳамин боғи мо ҳастанд дар ҳамин ноҳияи Шамсиддин Шоҳин беҳад мувофиқ омадааст ки бисёр себои хуб мешавад. ҳамин соли гузашта 1 дона себро дар тарозу кашидем 700 грамм баромада. дар ҳамин боғи мо 3 намуд себ шинонида шудааст. себи намуди Golden Smith, Golden Delicious ва Super Jif. суханҳои ҷаноби олӣ пешваи миллатро ба инобат гирифта мо ҳар сол байни ҳамин қаторҳои себа обчакорӣ мекунем ва ҳосили хуб ба даст меорем. боғдорон аз ин усули парвариш хеле қаноатманданд, зеро меваҳои шаҳдбору босифати боғҳои интенсивӣ хеле бозоргузаранду соҳибкорон аз сари замин ҳосили ба дастомадаро харидорӣ менамоянд. майдони умумии боғҳои себ дар ин ноҳия 2400 гектарро ташкил медиҳаду боғдорон ба ҳисоби миёна аз 1 гектараш ҳамагӣ 5 тонна ҳосил мегиранд. агар майдони боғҳои интенсивӣ дар ин гӯшаи кӯҳистони диёр бештар мешуд, истеҳсоли меваҳои шаҳдбори ватанӣ афзуда, воридоти мева аз хориҷ камтар ва содироташ бештар мегардид.
боришоти борони рӯзҳои охир ба хоҷагии халқи ноҳияҳои минтақаи Рашт ҳисороти зиёде овард. аз ҷумла субҳи имрӯз бар асари борон ва фаромадани сел дар километри 104 ҳаракати нақлиёт дар шоҳроҳи автомобилгард пурра қатъ гардид. дар маҳаллаҳои аз офат зарар дида сохторҳои дахлдор аҳолиро ба мавзеъҳои бехавф кӯчонида истоданд то аз сар задани хатарҳои эҳтимолӣ пешгирӣ карда шавад. гузориши Дигули Маҳмуд аз минтақаи Рашт. рӯзи 18 майи соли ҷорӣ боришоти борон ба хоҷагии халқи ноҳияҳои Нурободу Рашт боз хисороти зиёде овард. аз ҷумла бар асари офат шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалӣ дар километри 104 пурра баста гардида ҳаракати нақлиёт қатъ гардидааст. дар мавзеи сари пули ноҳияи Нуробод бар асари баланд шудани маҷрои дарёи Сурхобу Хингоб аз меъёри муқаррарӣ як қисмати шоҳроҳи мошингард пурра хароб шудааст. дар деҳаи Яхагюз аз қисмати болои деҳа сел фаромада хонаҳои истиқоматӣ ва заминҳои киштро пурра харобу валангор намудааст. айни замон комиссияи ситоди ҳолатҳои фавқулода хисороти зарарро муайян карда аҳолиро ба ҷойҳои бехавф кӯчонида истодаанд. яки якбора соати 8 саҳар 7 то 8 саҳара ҳамин бори қиштоқ як борун борид як ҳолати даҳшатноки сел омад қиштоқа фаро гирифт. байни ҳамагӣ ҳамин 5 то 10 дақиқара яки якбора қиштоқа ҳамаи тарафу сел фаро гирифт. айки беҳад сели калон омад. қадр ба қадри имкон мардум ҳозир ҳама занҳо кӯдакҳоро бировардем ба ҷойҳои бехайр мекин мардҳо ҳама омодаи ҳамин бехайр кардани ҳамин офати табиӣ 20 та хоҷагӣ ба кӯли нест шудагиаст. бар асари боришоти борони рӯзи 17 майи соли равон аз қисмати болои мавзеи сариқоши ҷамоати деҳоти Хумдон сел фаромада. дар натиҷаи он офати табиӣ шоҳроҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи Ваҳдат Нуробод Рашт сарҳади ҷумҳурии Қирғизистон дар километри 140 ба масофаи қариб 300 метр пурра маҳкам намуд. ба ҷои ҳодиса барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ қувва ва воситаҳои зернизомҳои сатҳи ҳудудии низомӣ ягонаи давлатӣ оид ба пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода сафарбар гардида бо истифода аз техникаҳои хадамоти нақлиётии минтақа ва муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои ноҳияи Нуробод роҳро аз сангу шағал тоза намуда ҳаракати яктарафаи воситаҳои нақлиёти боркашону мусофирбар таъмин карда шуд. бар асари боришоти аз меъёр зиёди борони рӯзҳои охир дар ҳудуди ноҳияи Нуробод дар баъзе мавзеъҳои ҷамоатҳои шаҳраку деҳот офати табиӣ ба 9 гектар заминҳои кишти зироатҳои кишоварзӣ ва каналҳои худҷорӣ ба масофаи 750 метр зарар расонид. инак бори сеюм аст ки бар асари фаромадани сели азим шоҳроҳи мошингарди байналмилалӣ пурра зарар дида офати табиӣ боз даҳҳо гектар майдони кишти зироатҳои кишоварзии деҳқонони деҳаи сариқоши ноҳияи Нурободро ба пуррагӣ несту нобуд кардааст. дар ин радиф сохторҳои мақомоти маҳаллии ноҳияҳои Нуробод ва Рашт аз мавзеъҳои зарардида дидан карда ҷиҳати пешгирии эҳтимолии сарзадани офатҳои табиӣ ва барқарорсозии оқибатҳои он ситоди доиму амалкунанда оид ба рафъи ҳолатҳои фавқулода аҳолиро аз маҳалҳои селфарову хатарнок ба ҷойҳои бехавф муваққатан кӯчонида истоданд то бехатарии онҳо таъмин карда шавад. дар сурати боришоти зиёди борон сарзадани офат аз эҳтимол дур нест. ин аст ки бо ҷалби техникаҳо дар деҳаи ниёзбегиёни ноҳияи Рашт канали Опарторо тоза карда истоданд то аз офатҳои табиӣ дар маҳалҳои аҳолинишин пешгирӣ карда шавад. ҳамин тариқ ҷиҳати рафъи оқибатҳои офати табиӣ сохторҳои соҳавӣ корҳои барқарорсозиро ҷоно карда истоданд то роҳҳои зарардидаву каналҳои худҷорӣ барқарор гардида таъмини ҳаракати мӯътадили нақлиёт дар шоҳроҳи автомобилгард таъмин карда шавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт.
برای баланд бардоштани маърифати экологӣ ва татбиқи барномаҳои давлатӣ дар мамлакат ҳамоишҳои гуногун сурат мегиранд ки ин навбат бо иштироки намояндагони фонди ҷаҳонии иқлим, ташкилоти озуқаворӣ ва кишоварзӣ ва дигар ташкилотҳои ҳифзи муҳити зистӣ, чорабинии амалӣ бо сарпарастии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар натиҷаи татбиқи барномаву стратегияҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсию фарҳангӣ рушд намуда, Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ гардид. дар баробари дигар самту соҳаҳо сиёсати экологии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мадди аввал қарор дошта, тадбирҳои мушаххасе барои беҳсозии вазъи экологӣ ва ҳифзи муҳити зист мавриди татбиқ ва амал қарор дода шуданд. дар ҳамин замина имрӯз дар толори меҳмонхонаи Кангурт Гранд Хотел бо сарпарастии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ доир ба тақвияти иқтидори Тоҷикистон оид ба риояи чаҳорчӯби шаффофият дар доираи созишномаи Париж баргузор гардид ки дар кори чорабинӣ намояндагон аз Фонди глобалии экологӣ, ташкилоти озуқаворӣ ва кишоварзӣ ва дигар ташкилотҳои ҳифзи муҳити зистӣ иштирок доштанд. дар кори ҷаласа тазаккур дода шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1998 узви конвенсияи чаҳорчӯбаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим буда, инчунин соли 2008 протоколи Киото ва дар соли 2017 созишномаи Парижро тасдиқ намуд. аз рӯи талаботи конвенсияи чаҳорчӯбаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим, ҳар як аъзои он ӯҳдадор аст барои татбиқи конвенсия ҳама гуна маълумотро ки ба ҳадафҳои конвенсия ва тамоюли глобалии партобҳо алоқаманданд гузориш диҳад. дар айни замон системаи умумии шаффофият ва ёддошти тафоҳум байни кишварҳои ҷаҳон дар татбиқи сиёсати экологии байналмилалӣ ва барои коҳиш додани саҳми онҳо дар партови газҳои гулхонаӣ нақши марказӣ мебозад. гуфта шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи партови газҳои гулхонаӣ дар ҷаҳон хеле саҳми ночиз дошта, пайваста ҷониби Тоҷикистон аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват ба амал меорад ки дар бартарафнамоии партови газҳои гулхонаӣ бояд корхонаҳои саноатию истеҳсолӣ ба истифодаи технологияҳои муосири аз ҷиҳати экологии тоза гузаранд. ҷумҳурии Тоҷикистон ки яке аз ташаббускори асосӣ дар бартарафнамоии мушкилоти экологӣ ба ҳисоб меравад, дар асоси tashabbusҳои байналмилалии худ дар назар аст ки то соли 2037 кишвари мо дар доираи стратегияи рушди иқтисоди сабз то соли 2037 партови газҳои гулхонаиро то ҳадди ниҳоӣ коҳиш дода 100% ба истифодаи нерӯи аз ҷиҳати экологии тоза ва безарар гузарад. идомаи ахбор. соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон. бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд озмун байни донишҷӯён вобаста ба донистани қонунгузории мамлакат дар соҳаҳои мухталиф доир шуд. гузориши ҳамкорони мо. 3 декабри соли 2023 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи соли маърифати ҳуқуқӣ эълон намудани соли 2024 таҳти рақами 668 ба тавсиб расид ки баранд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон мебошад ва чунин тасмим дар замони муосир бархурди тамаддунҳо воситаи зарурии арзёбӣ мегардад. баҳри иҷрои амали соли маърифати ҳуқуқӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва маҳал тадбирҳои баранд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон бо роҳи фаҳмондадиҳӣ, гузаронидани мулоқот ба озмунҳо воситаи татбиқи ин тадбир ба ҳисоб меравад. бобоҷон Бониёззода донишҷӯи курси чоруми донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд дар озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин ҳуқуқдон иштирок карда дар миёни ҷавонони муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат соҳиби ҷои аввал гардидааст. аз тарафи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардиданаш озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин ҳуқуқдонро доир гардонид. дар он ман ширкат карда соҳиби ҷои якум гардам дар тамоми сатҳи ҷумҳурӣ. вақте ки шахс ҳуқуқи иқтидории худашро медонад, баъзе аз амалҳои ғайриқонуниро низ содир намекунад, чунки аллакай медонад ки кадом амал қонунӣ аст ва кадом амал албатта зидди қонун мебошад. ва лозим мебояд махсусан ҷавонро ки дорои шуури ҳуқуқӣ баланд бошанд ва якҷоя мо ҷавонон албатта ба давлати воқеии ҳуқуқбунёд Тоҷикистонро табдил диҳем.
باباجان بانیازاده در برابر تحصیل خوب از خودکنی علم‌های زمان، آداب و اخلاق نمونوی، غالبیت در آزمون‌های ولایتی و جمهوریوی ابراز می‌دارد که دانستن حقوق و عهدهداری‌های خویش از جانب جوانان هر ساکن مملکت اساس رشد و کمال انسانی، آرامی و آسودگی است و در این برابر خدمت در صف قوه‌های مسلح مملکت نیز وظیفه هر فرد صاحب وطن به حساب می‌رود و در این مورد خود همچون نمونه عزم قوی گرفته است. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان البته که جنس مرد است ادا کردن خدمت هردی برای او وظیفه می باشد و سبب نیست که ماده 43 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان مقرر کرده است حفظ وطن، حمایت منافع دولت، امنیت، تحکیم استقلال وظیفه هر یک شهروند می باشد. از این رو من تصمیم گرفتم که پس از پروسه بردن امتحان‌های نهایی به خدمت حربی سفر بشم و خدمت وطن مادر را ادا کرده بودم. این اقدام نیک دانشجوی سال چهارم فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان باعث استقبال خوب از جانب آموزگاران و دوستان و پیوندان گردیده و اندیشه آموزگاران چنین عزم نکوب باعث جلب دیگر جوانان به تحصیل و اجرای رسالت شهروندی راهنما می‌گردد. امسال سال معرفت حقوقی است. من یکی از دانشجویان ما جای اول را در جمهوری سزاوار شدند و همون نفر نیز کوشش شدند که به خدمت حربی وسط قواهای مسلح رفته باشند. امروز جوانان آینده افروز شده شدند. آنها پی برده شدند که در جمعیت باید قدم‌های استوار به پیش گذاشت چون که این تاجیکستان منبع در دست آنهاست. برای همین هم هر یک پارچه مرز بوم را آنها حفظ خواهند کرد. تربیت، تعلیم و همچون نسل سالم و صاحب معلومات، بنیادکار، نیرومند و ملت دوست و میهن پرست به کمال رسانیدن فرزند از سطح تربیت در عائله، اجرای مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند ابتدا گرفته در این برابر دانستن حقوق و عهدهداری‌های خویش، معرفت بلند حقوقی باعث با راه راست قدم گذاشتن، پیشگیری از تروریسم و افراطگرایی، جنایتکاری در بین جوانان ارزیابی می‌شود. و اندیشه اهل علم و زیا و حقوق‌شناسان اعلان سال 2024 سال معرفت حقوقی برای تربیت، تعلیم و بلند برداشتن معرفت حقوقی جوانان و پیشرفت و آبادی، پایداری صلح و آسایشتگی نقشی مهم می‌گذارد. در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان داومی 5 سال است که آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانای کتاب است ادامه دارد. در ناحیه مرغاب دور ناحیوی آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانای کتاب است برگزار گردیده از 87 نفر داوطلب 33 نفر به دور ولایتی آزمون راحت پیدا نمودند. گزارشی تاجینسای فیضلابک. با توجه روزافزونی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به رشد علم و معارف دوام 6 سال اخیر در سراسر مملکت تحت سرپرستی پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانای کتاب است اعلان گردیده بهترین ها در آن اشتراک و مهارت بلند سخنوری و کتاب دوستی را نشان میدهند و دوام 6 سال اخیر بهترین ها در آزمون اشتراک و کشف میشوند. با امر پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان همه ساله برگزار گردیدن آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانای کتاب است دلیل این گفته ها عنوان کرده شد. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ سپیدانای کتاب است. من شکر خدای و تخمینه خواننده صنف نوع مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 به نام سینی صاحب نظر در ناحیه مرغاب در آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانای کتاب است از روی نامیناسیون دوم خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان کلاسیکی تاجیک اشتراک نموده سزاوار جای اول گردیدم. منتاری صمیمی خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانم که برای ما کودکان و نورسان چنین آزمون‌ها را تشکیل نموده‌اند. مقصد از برگزاری آزمون مذکور این بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، پیدا کردن چهره‌های نویس سخنور و سخندان و سخنفهم، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی و انکشاف دادن قابلیت ایجادی و ذهنی، مستحکم نمودن احساس خودشناسی، غنی گرداندن ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی و بلندگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه از جمله خوانندگان و دانشجویان همه زینه‌های تحصیلات و شهروندان کشور معنی داد کرده می شود. آزمون فروغ سپیدانای کتاب است یکی از اقدام‌ها و تشبس‌های عاقلانه و خردمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. این آزمون به ملت تاجیک تکان جدی بخشیده مهر و محبت ملت را به علم و دانش دو چند مراتب افزون نموده شماره دوستداران کتاب را زیادتر نموده است. واقعا آزمون مذکور توانست که هزارها نفران را برای علم و دانش و کتابخوانی و کتاب دوستی هدایت نماید. من اصلا
احسانخان دانش خواننده صنف نوع مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 به نام سنی صاحب نظر در آزمون جمهوری فروغ صف دانایی کتاب است از روی نمینات چهارم خواندن و ایجاد کردن آثار ادیبان نجات اشتراک کرده و همسالان خود توصیه می‌دهم که در چنین آزمون‌ها اشتراک کرده دانش خود را سیقل دهند. در آزمون مذکور همگی 87 داوطلب شرکت ورزیده 33 نفر به دور ولایتی روخت گرفتند. آزمون مذکور که با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خویشتن‌شناسی، تکمیل ذخیره لغوی، تقویت جهانی معنوی میان اهالی کشور از جمله خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی و بعد مؤسسه‌های تحصیلات کسبی، کلانسالان و نمایندگان کسب کار گوناگون از جمله آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت و دیگر طبقه‌های اولیه کشور دایر می‌گردد. در ناحیه مرغاب نیز دوستداران و داوطلبان زیاد را گرد خود جمع نموده برای معرفی علم و فرهنگ بهترین ها به دور ولایتی روخت پیدا نمودند. غالبان آزمون مذکور با افتخارنامه و مکافات پولی قدردانی کرده شدند. تاج‌نسای فیض‌الله بیگ، مبارک شاه رستم، ناحیه مرغاب، اخبار. در ناحیه نورآباد دوره ناحیوی آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است دایر گردید. در آزمون 176 نفر داوطلب شرکت ورزیده 36 نفر با دور منطقوی راه یافتند. گزارش ایدیگل محمود از ناحیه نورآباد. آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است بین آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه نورآباد مهر و محبت کتابخوانی را در دل آنها بیدار نموده بیشتر خوانندگان صاحب استعداد و بالیاقت در این آزمون فعالانه شرکت میکنند. از جمله در دور دوم آزمون ناحیوی فروغ صبحی دانای کتاب است 178 نفر داوطلب از حساب آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه نورآباد اشتراک داشتند. آزمون در بین نورسان و دلباختگان نظم و نثر مقام خاصه پیدا نموده مهر کتابخوانی و توجه آنها را به علم و دانش دوست داشتن ادبیات زیاد گردانیده است. من امروز در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از نامیناسیای ایجاد نظم شرکت ورزیدم و سزاوار جای نمایان گشته به دور منطقوی این آزمون راه یافتم. من از ایجاد نظم بسیارتر به وصف‌های وطن، مادر، این چنین زیبایی‌های طبیعت و دیگر شعر و دو بیت‌ها در چندین نمود ژانرهای شعر یعنی شعر ایجاد نمودم و پیشنهاد اعضای حکمان نمودم. من دو ترجیع بند، یک ترکیب بند، زیاده از 20 رباعی و دو بیتی، این چنین 9-10 غزل و شعرهای وطن دوستانه، شعرها در وصف مادر ایجاد نمودم. کتاب و کتابداری بنیاد کتابخانه‌های نو نشر سلسله اثرهای ادبی و بدیعی، تاریخی و تعلیمی بیش از پیش رو به انکشاف دارد. این است که دوست داشتن کتاب، بلند برداشتن سطح معنویات و ترغیب کتاب را اشتراکشان آزمون دور ناحیوی اساساً سرچشمه علم و دانش معنیداد می‌کنند. هر یک اقدام و تشبث از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیش گرفته می شود نتیجه دلخواه به بار آورده از جانب اهل جامعه پشتیبانی می یابد و اخلاص اشتراکچیان به کتاب و کتابخانه بیشتر گردیده. محض به وسیله این آزمون جامعه بار دیگر رو به کتاب آورد. من در آزمون فروغ صبحی دانای کتاب است از روی نمیناسیای خواندن و ایجاد کردن آثار ادبیات بچگانه اشتراک میکنم. من زیاده از 2800 مصرع شعری، 92 حکایه و افسانه و اینچنین پوستی آدینه استاد عینی، پوستی تابستان قولات تالیوس، پوستی مکتب کهنه، پوستی احمد دیوبند، پوستی مرگ سودخور استاد عینی را از خود نمودم. باز اینچنین لطیفه، تزگویک در مثل و مقال و حکایه ها را از خود نمودم. من در آزمون فروغ صبحی دانایی امروز جای اشتراک کرده جای نمایان را سزاوار شدم و به دور منطقوی را خط گرفتم. هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هر یک نورس و جوان بیداردل را وادار می‌سازد که به دانش آموزی و کتابخوانی بیشتر مشغول شده جهان معنوی خویش را باز هم غنی گردانند. نورسان و جوانان و اهل جامعه را ضرور است که کتابخوانی را به عادت دائمی تبدیل داده وطن محبوبمان را به یک کشور پیشرفته فرهنگی تبدیل دهند. این است که آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است همه ساله برگزار گردیده
новобаста аз синну сол ва касбу кор миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа такони ҷиддиеро ба вуҷуд оварда онҳоро ба дӯст доштани китоб ва мутолиа водор намудааст. ҳамин тариқ дар ҷанбасти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст аз ҳисоби омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Нуробод 36 нафар ба даври минтақавӣ ҳамчун довталаб рохат гирифтанд. дар шаҳри Саравшан давоми 10 рӯз даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст дуир шуд. дар озмун бештар аз 1300 нафар иштирок намуда ғолибон ба даври вилоятӣ рохат гирифтанд. гузориши мазбут бо бозодаи думабахши мавзӯст. تحت سرپرستی اساسگزار سرور وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت بلندبرداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نو سخنور و سخنران، ارزش‌گذاری بر ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی و مساعدت در رشد جهان معنوی ساکنان مملکت سال ششم است که در تاجیکستان همیشه سبز آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار گردیده ایستاده است. به دور شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است که در تالار کلان مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازی رقم 1 به نام اکادمیک احرار مختار شهر استرابشان دوام 10 روز ادامه یافت. غیر اختیار اعضای حکمان شهری زیاد از 1300 نفر داوطلبان، غالبان دور مکتبی جماعت‌های دهات، خوانندگان همه زینه‌های تحصیل مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، لیسه گیمنازیاها، کالج‌ها و آموزگاران اشخاص ادبیات دوست شهر دهات فعالانه شرکت ورزیده از ازل کتاب دوست و کتابخوان بودن خرد و بزرگ استرابشان باستانی را ثابت نمودند. با یک باوری کامل گفته می‌توانم که این دیشانه از پیروی‌ها دستگیری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان میباشد که محض با تشبث این فرزانه ملت چنین آزمون سرتاسر کشورمان ادامه یافته ایستاده است. آزمون از روی 5 نومیناسیون خواندن و از برنمودن ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی، ادبیات کلاسیکی تاجیک، ادبیات معاصر تاجیک، ادبیات جهان و ایجاد نظم و ایجاد نثر برگزار و داوطلبان از روی سن و سال و درک مسئولیت به گروه‌ها تقسیم گردیده دوام 10 روز سبقت نمودند. شادی آور است که شرکت کنندگان نومیناسیون‌های در سال‌های مختلف در آزمون اشتراک کرده و تا دور ولایتی و جمهوری رسیده نیز سال روان شوق سنجیدن مهارت و ملکه خویش را کرده در دور شهری آزمون فعالانه شرکت کرده ایستادند. بنده سال دیوم است که در آزمونی با نفوذ فروغ صبح دانایی کتاب است از راه نومیناسی ایجاد نظم شرکت ورزیده ایستادم. من یکی از سعادتمندترین شخصانی هستم که در این آزمون شرکت ورزیده ایستادم. این آزمون سبب شد که من بسیار چیز را آموختم. مثلا من از ژانرهای دیگر یعنی مسدس، مخمس، ترجیباً خبر نداشتم و همین آزمون سبب شد که از نوگانی‌ها با خبر باشم. هیئت حکمان نکته‌سنج دوام 10 روز مهارت و ملکه، استعداد سخنوری، طرز افادانه و قرائت نمودن نظم و نثر، ادبیات‌های پیشکش و خوانده شده از برنموده و درجه از خودکنی زیاد از 1300 نفر داوطلبان را از روی 5 نومیناسیون و گروه بندی‌ها طبق طلبات نظامنامه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است همه جانب سنجیده غالبان را به دور ولایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است معین و رخصت دادند. مضبوط بابازاده، عمرجان یوسفov، شهر استرابشان، اخبار. ادامه اخبار. آموزش زبان‌های خارجی در برابر زبان مادری در زمان معاصر مهم میباشد. برگزاری آزمون و چاره‌بینی‌های گوناگون وابسته به دانستن زبان‌های خارجی در بین دانشجویان باعث به تقویت زباندانی آنها گردیده است. گزارش همکارانی با آزمون پولی زبان چینی که مرکز سنجش صفت و نمایشگاه محصولات تیار می باشد، پلتفرمای فراخ برای معاین و انتخاب استعدادها محسوب می یابد. رشد و تحکیم همساله مناسبت‌های دوجانبه تاجیکستان و چین در سمت و ساحه‌های گوناگون از جمله علم و معارف و افزایش یافتن شماره بورسیه‌های تحصیل جوانان ما در این کشور پیشرفته تقاضا می کند که دانشجویان از این زبان بیشتر آگاهی داشته باشند. آزمون جهانی پولی زبان چینی که همساله با جلب
донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат баргузор карда мешавад, аз тадбирҳои муҳим дар ин самт арзёбӣ мегардад. озмуни ҷаҳонии пули забони чинӣ аз замони таъсисаш дар соли 2002 беш аз 1.5 миллион донишҷӯёни ҷавон зиёда аз 120 кишвари ҷаҳонро ҷалб намудааст. бино ба таъкиди масъулон, ин озмун имрӯз ба бренди маъруфи табодули фарҳангӣ миёни чин ва дигар давлатҳо табдил ёфтааст. таъкид гардид ки ҳамасола донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии тоҷикистон бо иштироки фаъолона дар ин озмун ба натиҷаҳои назаррас ноил мегарданд. даври ниҳоии давати 23-юми озмуни ҷаҳонии пули забони чинӣ миёни донишҷӯёни ҷумҳурии тоҷикистон дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бо шарҳу тавзеъи шартҳои ин марҳила дар 4 бахш сурат гирифта, пас аз баромаду ҳунарнамоии 8 нафар иштирокчӣ беҳтаринҳо муайян ва бо ҷоизаҳо қадрдонӣ гардиданд. ҳамчунин ду ғолиби ҷои аввалро хат ба ҷумҳурии мардумии чинро ба даст оварда барандаи зинаи якум аз миёни донишҷӯёни тоҷикистон дар ин озмун кишвари моро дар миёни дигар давлатҳо намояндагӣ хоҳад кард. таъкид кардан ба маврид аст ки таи солҳои охир муносибатҳои стратегии тоҷикистону чин бо талошҳои роҳбарияти олии ду кишвар ба таври густурда рушду таҳким меёбад ва уфуқҳои навро дар самту соҳаҳои гуногун касб мекунанд. имрӯз дар донишгоҳи технологии тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷавонон чорабинии илмӣ амалӣ ва фарҳангӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. имрӯз дар донишгоҳи технологии тоҷикистон чорабинии фарҳангӣ зери унвони ҷавонон ояндасози имрӯзу фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол баргузор гардид. дар чорабинӣ мазкур устодону донишҷӯён ширкат варзида аз дастгирию ғамхориҳои роҳбарияти олии кишвар ва дастоварди донишҷӯён сухан намуданд. нахуст устодон иброз доштанд ки ҷавонони тоҷикистони соҳиби истиқлол нерӯи созандаи ватани азизамон буда нақши онҳо дар рушди ҳама соҳаҳои ҳаёти кишварамон хеле арзанда мебошад. таъкид карда шуд ки ҷавонони бонангу номус ва далеру ғайюри тоҷик ҳамчун сипари бо эътимоди давлатдории миллиамон дар ҳифзи марзу бӯми ватан ва таъмин намудани суботу оромии ҷомеа қарзи ватандӯстонаи хешро адо менамоянд. ҷавонони мо бо истифода аз ҳидоятҳои неку доимии роҳбарияти олии кишвар рӯҳияи нек гирифта бар зидди ҳар гуна зуҳуроти бегонапарастӣ пайвастан мубориза мебаранд. ҳамчунин иштирокчиёни ҷамъомад дастовардҳои илмию таълимии донишҷӯёну олимони ҷавони донишгоҳро дар соли ҷорӣ қаноатманд арзёбӣ намуда таъкид доштанд ки тавассути боло рафтани сатҳу сифати таълим, иштирок ва дастовардҳои донишҷӯён дар олимпиадаҳои фаннии ҷумҳуриявӣ байни муассисаҳои олӣ хеле назаррас гаштааст ки ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ муваффақ гаштанд. ба унвони илмӣ сазовор гаштани чанде аз олимони донишгоҳ далели гуфтаҳои боло мебошад. бо мақсади ҳавасманд гардондани донишҷӯёну олимони ҷавон ва кормандоне ки дар самтҳои таълимӣ, тарбиявӣ ва варзишӣ саҳми назаррас гузоштанд ва ҳамзамон ғолибони донишгоҳиву ҷумҳуриявӣ гардидаро бо ифтихорномаву сипоснома сарфароз гардонида шуданд. бахшида ба рӯзи байналмилалии осорхонаҳо дар осорхонаи таърихии кишваршиносии шаҳри ваҳдат рӯзи дарҳои кушод доир гардид ки шумораи зиёди ҷавонони наврасон ва кормандони касбу кори гуногун нигораҳои таърихиро тамошо намуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. миллати тоҷик соҳибдевону соҳибтамаддун ва дорои таърихи кӯҳану фарҳанги ғанию мондагор мебошад. ҳифзу нигаҳдории ин ганҷи беназир бар дӯши мо буда дар дарозҳои таърих боиси сарбаландию бақои миллат гаштааст. огоҳӣ аз таърихи миллати худ яке аз омилҳои худшиносии ҳар фард ба ҳисоб меравад. бахшида ба рӯзи байналмилалии осорхонаҳо дар осорхонаи таърихи кишваршиносии шаҳри ваҳдат рӯзи дарҳои кушод доир гардид. ҳадафи ташкил ва баргузории ин иқдом ҷалби қишрҳои гуногуни ҷомеа ба осорхона, муаррифии осори ниёгони шарафманди тоҷик ва бедор намудани ифтихори ватандорӣ дар ниҳоди насли имрӯз мебошад. дар осорхонаи таърихи кишваршиносии шаҳри ваҳдат экскурсия, маъруза, машварат, хонишҳои илмӣ, озмунҳо, ташкил намудани вохӯриҳо бо собиқадорони меҳнат ва дигар барномаҳои фарҳангӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии осорхонаҳо баргузор карда шуд. ҳамчунин дар осорхона маҳфилҳои гуногун амал мекунад ки наврасону ҷавонон аъзои фаъоли онҳо мебошанд. зиёда аз 10,000 экспонатҳои нодирро имсол харидорӣ намуданд ва ба маърази тамошои тамоми сокинони шаҳри ваҳдат гузоштанд ва ҳамарӯза кормандони осорхонаи мардумию кишваршиносӣ
و ماموریت شعبه فرهنگ کوشش نموده ایستادن برای زیادتر جلب نمودن سیاحان داخلی و خارجی کشور. منطقه سیاحی و توریسم منطقه رومید که اعلان گردیده است، وقتی که از آنجا دیدن می‌نمایند حتما کاربری نموده ایستاده ایم که تمام سیاحانی که از داخل کشور و بیرون از حدود کشور به شهر وحدت به تاجیکستان وارد میشوند از آثارخانه ما نیز دیدن نموده باشند. خانوادگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر وحدت به آثارخانه آمده سیر تاریخی نموده، یادگاری‌ها و نگاره‌های تاریخی را تماشا کرده در روحیه بلند وطندوستی، افتخار ملی، ارجگذاری به آثار تاریخی و فرهنگی تربیت می‌یابند. میراث تاریخی و فرهنگی و اصول دولتداری ما بنیاد ملی دارد. تاریخ دولت و دولتداری ملتی ما خیلی کهن است و صحیفه‌های پرپیچ و تاب آن بازیافت‌های حفریاتی میراث خطی نیاگانمان دلیل گفته‌های بالایند. با پیوند عصرها با صحیفه‌های تقدیر ملت و تمدن دولت و دولتداری تاجیکان رو آوردن نورسان و جوانان باعث میهندوستی و خودآگاهی وارثان پیشبرنده و سازنده ملت و دولت می‌گردد. برگزاری چنین چورابینی‌های فرهنگی زمینه قوی وطندوستی جامعه می‌شود. محبت این وطن به همتای و مقدس در دل و ضمیر هر یک وارثش جا گرفته با آن وادار می‌کند که همگی برای باز هم آبادی و خرمی هر گوشه و کنارش تلاش نماییم و هر ذره خاک و هر قطره آبش را پاک و مقدس دانیم و حفظ کنیم. оила бақои давлат ва ҷамъият буда пойдевори тарбияи насли наврас дар он гузошта мешавад. доир ба ин мавзӯъ дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон ҳамоиши байналмилалии илми амалӣ доир гардид. дар чорабини масъулин, профессорон ва ҳайати васеъи кормандони академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинӣ масъулин иброз намуданд ки муҳимтарин коре ки инсон дар ҳаёти худ анҷом медиҳад ин бунёди оилаи солим ва намунавӣ мебошад. муҳаббат ва эҳтироми якдигар дар оила бузургтарин ва муқаддастарин рисолати иҷтимоӣ мебошад. бешубҳа талоши ҳар яки мо барои такмили асоси оила гиромидошти ҷойгоҳи муқаддаси он маҳсуб мегардад. ба таъкиди иштирокчиёни ҳамоиш, оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст. зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмию таҳаммулгароӣ маҳз дар он ташаккул меёбад. маврид ба таъкид аст ки баргузории рӯзи оила ва муаррифии оилаҳои намунавӣ ва омӯхтан аз таҷрибаи рӯзгордории онҳо барои ҷавонон бисёр муфид мебошад. оилаи солим метавонад заминаи мусоиди ҳастии миллатро таъмин намудаву имконияти воқеии арзи ҳастӣ намудани онро ҳамчун як миллати солиму устувор ва порбарҷову ояндадор кафолат диҳад. аз ин ҷост ки дар замони соҳибистиқлолӣ ҷумҳурии тоҷикистон барои мустаҳкам гардонидани оила тамоми чораҳои заруриро андешида истодааст. гуфтан ба маврид аст ки тарбияи дурусти фарзанд дар роҳияи баланди ватандӯстӣ ва арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ пеш аз ҳама муҳити хонаводагӣ сарчашма мегирад. аз овони кӯдакӣ дар муҳити орому солим тарбия наёбад ва моҳияти таълиму тарбияро дарк накунад, дар ҳаёти минбаъдаи худ ба мушкилиҳои зиёде рӯбарӯ мегардад ва дар ҷомеа мавқеи худро устувор нигоҳ дошта наметавонад. миллати тоҷик дар ташкили оилаи солим ва муносибатҳои байни аъзоёни оила мактаби бузурги худро дошта дар тарбияи фарзанди солим бо маърифату ватандӯст нақши калидии оила ҳамчун як ҷузъи асосии ҷамъият басо калон мебошад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои дастгирии ҷавонон тамоми шароитҳоро фароҳам овардааст. ба ифтихори рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон мизи мудаввар доир гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. дар чорабинии роҳбарият ва аҳли кормандони ваколатдори оид ба ҳуқуқи инсон иштирок намуданд. изҳор намуданд ки татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ дар меҳвари фаъолияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. дар ҷумҳурӣ қисми зиёди аҳолиро ҷавонон ташкил медиҳад ки онҳо давомдиҳандаи фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, хулоса ояндаи миллат ва давлат мебошад. имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллии мамлакат, инчунин дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷавонони бонангу номус содиқона хизмат намуда ва дар рушди иқтисоди миллӣ ҳисси назаррас мегузоранд. гуфтан ба маврид аст ки имрӯз ҷавонон дар дохил ва хориҷи мамлакат
дар бахшҳои гуногун таҳсили илм карда соҳиби касбу ихтисосҳое шуда истоданд ки барои тоҷикистони соҳиб истиқлол зарур мебошанд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ташаббусу пешниҳодҳои созандаи ҷавононро ҳамеша дастгирӣ намуда барои амалӣ гардидани онҳо имконият фароҳам меорад. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон эълони соли 2017 соли ҷавонон ҳамасола таҷлил намудани 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонон, таъсиси квотаҳои президентӣ, стипендияи президентӣ ва дигар имкониятҳо дар заминаи таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон татбиқ карда шудааст ки самараи некро ба бор овардаанд. ҷавонон нерӯи созанда ва нерӯи ояндасози ватани азизи мо мебошанд. аз ин лиҳоз дар ҳақиқат дуруст аст ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушду камоли дуруст, таълиму тарбияи дурусти ҷавонон пайваста чораҳои дахлдор андешида мешаванд. зеро ояндаи тоҷикистонро ҷавонони имрӯза месозанд. ба ҳамин хотир аз ҷониби ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳама сола ҷиҳати баландбардоштани донишҳои касбии ҷавонон, инчунин баландбардоштани маърифати ҳуқуқии онҳо чораҳои дахлдор андешида мешаванд, аз ҷумла семинару тренингҳо, дигар чорабиниҳои иттилоотӣ гузаронда мешаванд. зимнан таъкид карда шуд ки ба роҳ мондани ҳадафҳои созгору неки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба ҷавонон ва татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон метавонад ҷомеаро бо назардошти сохторҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маънавии он дар шароити ҷомеаи муосир устувор гардонад, имкониятҳои рушдёбии онро таҳким бахшад ва захираи инсонӣ, зеҳни давлат ва ҷомеаро поянда нигоҳ дорад. дар шаҳри Баҳдод бо мақсади пешгирии даст задани баъзе ҷавонон ба амалҳои номатлуб ва нагаравидани онҳо ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ тадбирҳои муҳим роҳандозӣ мешавад. гузориш дар ин хусус. роҳандозии чорабиниҳои гуногун бо мақсади пешгирии наврасону ҷавонон аз амалҳои номатлуб ки тибқи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат дар ҳамкорӣ бо бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросим дар шаҳри Ваҳдат ва намояндагӣ аз сохтору мақомоти давлатии шаҳр доиру баргузор карда мешаванд, ҳамчун тадбирҳои судманду саривақтӣ арзёбӣ мегардад. доир намудани вохӯриву чорабиниҳо, ташкилу баргузор намудани аксияи ватандӯстона, маҳфилҳои илмиву адабӣ дар маҳаллаҳои аҳолинишин ва ташкилоту муассисаҳо бо аҳли ҷомеа ҳадафи аслии кормандони бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросим дар шаҳри Ваҳдат мебошад. чунин тадбири судманд бо аҳли ҷомеа, кормандони касбу кори гуногун, аз ҷумла наврасону ҷавонон, бо намояндагӣ аз масъулон ва кормандони бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросим дар шаҳри Ваҳдат дар муассисаҳои таълимӣ, коллеҷу маҳаллаҳои аҳолинишини шаҳри Ваҳдат баргузор гардид. гуфта шуд ки аз ҷониби бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросим дар шаҳри Ваҳдат давоми 5 моҳи соли ҷорӣ 20 маротиба чунин вохӯриву чорабиниҳо доир карда шуд ки дар чунин тадбирҳои судманд наврасону ҷавонон фаъолона иштирок намуда, иброз доштанд ки бо таҳсили аъло ва кору пайкори намунавӣ дар рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии тоҷикистони соҳиби истиқлол ва ҳифзи арзишҳои миллӣ саҳми арзанда мегузоранд. ба қадри неъмати чун истиқлолияту давлатдории миллӣ расидан, арзишҳои муқаддастарини давлату давлатдориро дарк намудан ва ҳифз намудани онҳо, ин ҳам қарз, ҳам масъулият ва шарафу номус, ифтихор аз давлату миллати хеш ва талошу заҳмати ҳар фарди бедордили ҷомеа баҳри худшиносӣ ва фарҳанги волои миллӣ мебошад. қайд кардан ба маврид аст ки нақши фарҳанг, ташвиқоту тарғиботи таълиму тарбияи насли наврас дар ҳамин раванд дар таҳкими эҳсоси ватандорӣ, худшиносии миллӣ, эҳтиром ба таърихи ниёгон ва дар пешгирӣ аз низоъҳои иҷтимоӣ ниҳоят бузург мебошад. маҳмадалӣ абдукарим, шаҳбоз ғуломзода, Ваҳдат, ахбор. дар ноҳияи восеъ аксияи тозагии маҳал бо иштироки кормандони касбу кори гуногун ва сокинон доир гардид. тафсилоти бештар дар таҳияи Анваршоҳ Сайдализода.
با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وسه، مسئولان شعبه حفظ محیط زیست، کارخانه کمونالی، جماعت شهرک و ساکنان وطندوست ناحیه در دایره اکسیه تازگی محل حشر دسته‌جمعانه را در نزد بیناهای منزل استقامتی، تشکیلات و مؤسسه‌های دولتی، بازار و مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی، اینچنین شفاعت راهی بین المللی دوشنبه کلوب که توسط شهرک هولبوک ناحیه وسه می‌گذرد براه ماندند. ساکنان و کارمندان در این تدبیر پرتوهای سخت معیشی را از نوه‌های بتونی شفاعت راه‌های ماشینگذار برآورده به جای مخصوص انتقال داده علف‌های بیگانه را تازه کردند. ضمناً به صاحبکاران نیز جهت تازه و آزاده نگاه داشتن محیط کارگاه خود با طلبات معماری و شهرسازی موثر مطابق گردانیدن بنا و حدود مرکزهای سودا و دیگر شرکت‌های خصوصی و برقرارسازی و رنگ‌وبار نمودن پنجره‌های شفاعتی راه که فرسوده شدند دستورهای مشخص داده شد. قبل از برگزاری چنین تشبث‌های سازنده از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه با کارمندان کسب و کار گوناگون و ساکنان کارهای فهماندهی انجام و درک ماهیت معرفت اکولوژی آموزانیده شده اهالی را برای تازه و آزاده گردانیدن و حفظ محیط زیست که اساس پیشگیری همه گونه بیماری سیریاتی میباشد موظف نمودند. در این اکسیه با اشتراک دسته‌جمعانه کارمندان تمام تشکیلات کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، کارمندان مغازه‌ها، بازارها همون زیاده از 1000 نفر اینو در عکس اشتراک دارند. تصمیم گرفته شد که کوچه‌های شهرک جویبارهای آبگذر، کوچه‌های شهرک نزد بیناها، نزد اداره تشکیلات کارخانه‌ها، بازارها، همه بازارها امروز با یک جای بازارها روزی سانیتری اعلان کرده شده، همه واحد کارهای تازگی سفربر کرده شدند. در برابر این ما هر روزهای شنبه با تاریخ دسته‌جمعانه با اشتراک کارمندان تمام تشکیلات کارخانه اکسی‌های تازگی محل، تازگی ساحل و تازگی راه منتظم می‌گذرانیم. اطلاع داده شد که کارمندان تشکیلات مؤسسه و کارگاه و کارخانه‌های ناحیه وسه با عزم و اراده قوی و روح و الهام بالیده بهره وسعت دادن تدبیرهای بهداشتی پیوسته تشکیل و گذرانیدن چنین تدبیرهای دسته‌جمعانه را براه می‌مانند. مسئولان شعبه حفظ محیط زیست ناحیه وسه همیشه به حالت تازگی کوچه و گلگشت‌های ناحیه معروف ظاهر کرده با براه ماندن کارهای بنیادی و اکسی‌های تازگی تلاش دارند که در تمام فصل سال طبیعت را تازه و نظربا نگاه دارند. انورشاه سیدعلیزاده، سعید شریف، ناحیه وسه، اخبار. در دایره برگزاری ماهواره جوانان با افتخار روز جوانان تاجیکستان در شهر پنجرکین چورابینی با اشتراک جوانان دایر شد. گزارش نوبتی در این خصوص. در کاخ فرهنگ شهر پنجرکین با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و تشبث بخش کار با جوانان و ورزش شهر تحت عنوان ترنم جوانی با اشتراک ادیبان و دایره وسیع جوانان شهردوست محفل خاطرمانه برگزار شد. در محفل شاعران در ترنم وحدت و یکدلی، آبادی و سازندگی ها که با راهنمایی پیشوای معظم ملت در مملکت به اجرا رسیدند، محبت به وطن، جوانی و مهر و محبت از اشعارشان قرائت نمودند و صنعتکاران بر متن شعرهای آنها با آهنگهای جالب سرود خواندند. همچنین در این جمعیت مهمانان از شهر سمرقند جمهوری به ما دوست ازبکستان اشتراک نموده غالبان دور شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است از اشعار خود و دیگر شعرای معاصر شعرها قرائت نمودند. گفته شد که شعرهای شاعران اسماعیل ظریفی و امید قادر دارای اسلوب خاص بوده خواننده را برای نکوکاری، راستی و راستکاری، دوست داشتن وطن و خصلت‌های نیک انسانی جلب نموده شخص را وادار می‌کنند تا در زندگی راه درست خود را پیدا نماید و در بین جامعه جایگاه خاصی را صاحب شود. واقعا هم تشکیل و برگزاری محفل‌های ایجادی شاعران و نویسندگان اگر از یک طرف برای بیشتر آگاه گردیدن هواداران نظم و نثر از حیات و فعالیت آنها باشد، از طرف دیگر برای روح بلند گردیدن ایجادکاران و برای تالیف نمودن اثرهای نو به نو از جانب آنها تکان جدی میبخشد. دلیر بازار، خیام جورایف، شهر پنجرکین، اخبار. با مقصد ترغیب طرز حیات سالم و آموزگردانی ورزش در شهر ترسونزاده بخشیده به روز جوانان تاجیکستان مسابقه کشاد ورزشی از روی نمود گوشتین ملی برگزار گردید. گزارش همکاران ما.
با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و بخش کار با جوانان و ورزش شهری ترسونزاده اینچنین صاحبکاران محلی در دهه به نام یولداش اشورов مسابقه کشاد اوید به گشتین ملی برگزار کرده شد. در مسابقه شماره زیادی پهلوانان از شهر و ناحیه‌های مملکت و جمهوری ازبکستان اشتراک نموده بین هم قوا آزمایی کردند. رفت مسابقه را داوران درجه جمهوریوی و بین المللی نظارت بردند. تدبیر مذکور با مقصد عمومی‌گردانی ورزش و ترغیب طرز حیات سالم بین اهالی کشور بخصوص جوانان و نورسان روی کار گرفته شده است. ذکر باید کرد که در دایره معرکه ماهواره جوانان چنین چاره‌بینی‌های سطح بلند در تمام مناطق کشور گذرانیده می‌شوند که این از دستگیری همیشگی حکومت کشور نسبت جوانان و نورسان درک می‌دهد. برای تبلیغ طرز حیات سالم و احیا نمودن عنعنه‌های ملی امروز گشتین ملی در دایره ماهواره جوانان تاجیکستان رفته ایستاده است. در این گشتین ملی از تمام گوشه کنار جمهوری تاجیکستان و اینچنین از جمهوری ازبکستان پهلوانان حضور دارند. گشتین ملی تاریخ کهن داشته از قدیم الایام در بین ساکنان محبوبیت خاص دارد. پیر و برنا و جوانان و نورسان هنگام برگزاری جشن و عیدهای ملی در میدانهای کشاد طبیعی جمع می آمدند و قوای بازوی خود را با همدیگر می سنجیدند. با شرافت صاحب استقلالی کشور در برابر احیای رسم و آیین‌های ملی نماد ورزش گشتین ملی نیز در بین جهانیان معروف و مشهور گردید که حالا با این طرز و اصول و قاعده های خاص گشتینگیری در مملکت مسابقه های بین المللی نیز برگزار کرده می شوند که پهلوانان تاجیک در چنین چاره‌بینی ها پرچم تاجیکستان را بلند می بردارند. همین طریق در رفت مسابقه کشاد گشتین ملی به غالبان آن از جانب کمیته تدارکات تحفه های مالی و پولی تقدیم گردید. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر ترسونزاده، اخبار. بخشته به روز جوانان تاجیکستان که هم سال 23 می تجلیل می‌گردد در ناحیه عینی مسابقه فوتبال خرد برگزار گردید. در مسابقه 22 دسته بین هم رقابت نمود. فرهاد رحمت گزارش می‌دهد. ورزش قاصد صلح و متحد کننده نسل نورس و جوان محسوب یافته در برابر تقویت قوه جسمانی و تن و روح سالم اینچنین باعث دور شدن جوانان از عملهای نامطلوب می‌گردد. در همین زمینه و با مقصد رشد دادن فوتبال در ناحیه عینی دور نهایی واحد و فوتبال خرد بین کارمندان تشکیلات مؤسسه‌ها برگزار گردید. در دور نهایی دسته‌های کارخانه‌های صنعتی، کارخانه واحد دولتی شخت افغانیانو و جمعیت دارای مسئولیت محدود کارخانه مشترک تاجیکستان و امریکا انزاب قوا آزمایی نمودند. باید قید کرد که این مسابقه خیلی جالب جریان گرفته، دسته‌ها بین خود رقابت خوب نشان دادند و غالبیت نصیب دسته جمعیت دارای مسئولیت محدود کارخانه مشترک تاجیکستان و امریکا انجام گردید. مسابقه مذکور با مقصد تبلیغ و تشویق طرز تشکل حیات سالم، جلب جوانان به تربیت جسمانی و ورزش، تشویق و ترغیب وسیع مستحکم نمودن علاقه دوستی میان جوانان و بخشیده به سزاوار تجلیل نمودن روز جوانان تاجیکستان جریان گرفته غالبان با جام و تحفه های هیئت تدارکات سرفراز گردانیده شدند. مورد به ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان به ورزش دقت مخصوص ظاهر نموده برای جلب بیشتر جوانان و نورسان به ورزش در محل نیز به بنیاد میدانچه‌های ورزشی و تکمیل انفراستراکچور انشاءات ساحه تلاش به خرج می‌دهد. این است که در ناحیه عینی نیز با دستگیری حکومت مملکت و جلب صاحبکاران و اشخاص سخاوت‌پیشه تدبیرهای آبادانی وسعت داشته در برابر دیگر انشاءات تعیینات گوناگون همچنین به انشاءات ورزشی نیز دقت همه‌جانبه داده می‌شود. برگزار نمودن چنین مسابقه‌ها بین تشکیلات مؤسسه‌ها و دهه‌ها از یک جانب اگر بر رشد ورزش و هوسمندی جوانان به این ساحه گردد، از جانب دیگر دوستی بین جوانان بیشتر گردیده آنها از تجربه یکدیگر بهره‌ور می‌گردند. باعث افتخار و شرفمندی است که سنه 7 می مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه درباره اعلان نمودن روز جهانی فوتبال که از جانب پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی پیشنهاد گردیده بود قبول نمود. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار که مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظورتان گردانیدیم. خیر، سلامت باشید. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ
19 май соли 2024 ошно месозем. Агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки шабонарӯзи оянда дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад. вазъи ҳаво дар ғарби вилоят шабона 6-11, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат ба қайд гирифта шудааст. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 15-20, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 8-13, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борон меборад. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 13-18, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12, рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боридани борони кӯтоҳ муддат дар назар аст. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 13-18, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда шабона бебориш буда, рӯзона борони кӯтоҳ муддат меборад. вазъи ҳаво шабона 15-17, рӯзона 23-25 дараҷа гарм мешавад. бинандагони азиз, дар ҳама ҳолат ба шумо таънисиятию хонободиро орзу мандем. Хайр, саломат бошед.